Semangat rahmat menghimpun uradung kulun suum lagaina rame undangan uranya gedun kena menghimpun bak rumah pesta. Alhamdulillah Allahu Rabbun nya ujung jitun rahmat dideka niba uronyo katoh dengkulun kena kagutun bak rumah pesta. Dalam ke doa uba ilahun uronyo rakalun kayo bahagia darah barungan judum bulun mutun tanah ke barambun bermu bahagia bukan li sayang bintang menghimpun cahaya udutun meredam lagaina nyonsung urah menuhai ampun uguk tubuh lun suum lagaina tapi ngontroh jamet tenteran kalun kena dum gutun tuhangan muda bunuh tan huguk cukup tengkulun jino kaditun durui lempahna di lena rumah pula bak mamplam bohji hairakan mangat lagoina uronyo acara ni bak pesta urakan nyo punting honaban adat budaya adat di Aceh berehanaban kanyo hairakan punting pelara ohna acara walima dapapahai cubang na kesatuan dusun ngon kota adat di Aceh berehanaban mono kemacam kalan rupa silaturahmi wahidun abang inongon agam kerja sama dakalon urung wahidun abang mulai bukan Bandung kerja Bandung termagun sedia makanan kepada undangan yang untuk teka etno kerdile kende hajubang dari lentuan syai ulun ba untuk kamu sambung lam wahai orang dan yang penting nahanaban adat jaga